Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Ari na kita yana san karuan kag upat nga Domingo san katuigan. Ako si Seminarian Justin Domini Gayo para yana san Gospel Power sa waray-waray. Niyan dinaraon si Pedro kan Jesus nga nagpakiana, Ginoo, kun makasala ako sa akong bugto, pero man kabisis ko siya papasayloon. 7 ba kabisis? Nagbaton si Jesus, nasiring ako sa imo, diri 7 kabisis, kundi kapituan kag 7 kabisis. Sanglit, mahitatanding ang ginadian sa langit, sinusang hadi na nakigtuhay san tuhay siya. Samtang nakigtuhay siya, gindara sa iya tubangan inusang nga tawo, nga nagkautang sa iya sindako nga kantidad. Tungod kay wariman siya sadang igbayad, igbaligya niya agaron, upod niya asawa, iya mga anak, anan nga tanan niya mahigamit, basi mabayaran niya utang. Dida sini linuhod ang sorgoon, nagsingba sa iya nga nagsiring. Angan anga agad man, nga babayaran ko ikaw sa kabugusan. Tungod sin kaluoy, ginpalakat sa nagaron aniya sorgoon, nga ginpara aniya mga utang. Pagkalakat sini nga sorgoon, iginkatapon niya di kasi sorgoon, nga nagkautang siya sa ingurko di ay nga kantidad. Iya ini ginkaptan, nga iya gintilo nga nagsiring, bayari gad ako sa nimo na utang. Samtang naluhod, nakimaluoy siya, nga ini nga kasi sorgoon, angan nga agad nga babayaran ko ikaw, kundi waray mamati. Lugod iginpabilanggo niya igkasi sorgoon. Tubtob nga mabayaran siya sin utang. Niyan pakakita sa niya igkasi sorgoon, may tungod sa netabo, nasubugod siya ngan kinmadto siya iagaron nga nagsumat san nga tanan nga natabo. Ginsangpit siya sa niagaron nga nagsiring sa iya, maraot ka nga sorgoon. Ginpadara ko nga tanan nga imo utang tungod kay nakimaluoy ka sa akon. Diri ka baliwat maluluoy sa imo igkasi sorgoon, sugad san pagkaluoy ko sa imo. Niyan sa kasina sa nagaron, iya gintubyan ang sorgoon ngadto san para tubtob para san pagkabayad niya san nga tanan nga mga utang. Sanglit, amo man liwat ini nga mabuhaton sa iyo anakon langitnon nga amay. Kung ang tagsa sa iyo, diri magpasaylo, sa niya bugto, tikang sa kasing-kasing. Ang Dios amo ang una nga napasaylo, o pinaagi san paghatag sini sa aton nga regalo, na bubuhi liwat ang aton kapas sin pagpasaylo, sa naton ikasitawo. Kung aton ini ihatag iniliwat nga regalo sa iba, diri kita mapopobre. Tungod man god nga kinahanglan ini maihatag. Nakakarawat liwat naton komo balos anaton kinabuhi tikang san gapos sin kakonsensya kung nagpapasaylo liwat kita san iba nga naaro sa aton pagpasaylo. Kung diri kita napapasaylo, nakakadaot ini sa aton kalugaringon mismo. Sanglit ang diri na pasaylo nga tawo nga nahangkop kud sin kasinahon, nagdadalan ngadto sa iya kalugaringon nga pagkatistroso. Sumala ngahaw sa niging istorya sa aton san siyahan nga pagbasa yana nga Domingo, ang diri pagpasaylo mabugat nga daradon nga naghihimo nga makuri sa aton mga kinabuhi. Gintatawag kita sa Dios ngadto sin kagawasan. Kung pasaylo kita, nakukuha naton ini nga kagawasan nga gidbaraydan ni Kristo para sa aton pinaagi san iya pag-ula sa niya kalugaringon nga dugo. Anaton buhat sin pagpasaylo, pagpakita nga diri na kita naguukoy sa aton kalugaringon nga haw. Diin nabuhi og namamatay la kita sa aton kalugaringon la.
nga mo man ta ini nga naguhulagway sa nikaduha nga pagbasa. Yana kan Kristo kita. Siya ang bago nga lugar sa aton mga kalugaringon. Ginoo Jesus, abriyan amon mga mata, agud makakita kami san buwa nga diri pagpasaylo, nahatag sa amon sin kalamangan sa nakakasala sa amon. Gaw sa kami sini nga kauripon sa amon mga kalugaringon nila nga haw. Amen.